Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. N'ubundi intare za Sarambwe zamaze kurenga centre ville, n'ubundi uwazamo wese zaba zimugose. Bivuze ngo kuyirekura mu yandi magambo n'ubundi baba bakiyifite ku rundi ruhande, nta kintu baba barekuye na kimwe pe. Intare za Sarambwe ni abantu bari smart cyane, ngira ngo bababaye nanjye ndimo n'abagize umujinya, turyakire uko riri kuko ni abantu bakorana ubushishozi cyane, kandi muraza nitugaruka kuri Space cyangwa ejo bundi muzaza kubona ko ibyo mbabwiye ari byo, ko zabikoranye ubushishozi. Murakoze kandi mugire ibihe byiza n'amahoro y'Imana. Urakoze cyane, bivuze neza. Nka co-host numva kongera akantu gatoya, ni ukuvuga ngo erega buriya inzoka bayiciye umutwe, cyangwa se ntakoresheje iryo jambo, ni ukuvuga ngo umwanzi cyangwa menace yaturukaga Bujumbura bayiciye umutwe, ku buryo Minembwe yose, ho plateau yose, plaine de Ruzizi hose, hariya hose hari sécurisé. Ni ikintu cyiza cyo gukomera amashyi intare za Sarambwe na twirwaneho. Iki amadubu rwose bakoze neza, barihanganye. Ni ukuvuga ngo menace yabaga muri iyo misozi, cyakora za drone zishobora kuzakoreshwa, ariko ba bantu basitavingaga abantu, bakabucisha inzara, bakababuza kujya guhaha n'ibindi, ibyo byarangiye. Ubwo rero menace y'abarundi kuba yavuyemo na wazalendo, kuba batangirira iyo hirya za nkaho uvuze Makobora, ibyo rwose n'ubundi Uvira ni akantu gato kari busigare n'itangazo byagaragaye yuko bavuyeyo, n'ibinyamakuru bikabitangaza, hari icyo biriwe bigabanyije nk'igitutu n'ibindi byinshi bijyanye nabyo. Ubwo rero Free Kiss wa Free Africa Autonomy Group, ni wowe wafata ijambo. Sawa, murakoze. Ntabwo mbatindira kubera ko ibyinshi babivuze. Bashaka kubibutsa Uvira icyo ari cyo. Uvira hatandukanye na Goma na Bukavu, kubera ko ni triangle ihuza ibintu byinshi. Uvira ni Burundi, twese na Bujumbura turabizi ko nta hantu iyo uri Uvira uba uri kureba Bujumbura. Nabaye Uvira, uba uri kuhareba nijoro, ubona amatara ya hakurya ya Bujumbura. Akaba Uvira niho igisirikare cya Congo FARDC yanyuzaga ramforo zose zo kuyobora kariya karere. Hari ibikoresho, ari abasirikare, kuko bakuraga ramforo Burundi. Uvira niho hari edikota navuga ya operasiyo ziri kubera hariya muri Sud na Nord Kivu. Rero hafatwa ejo bundi, mwabonye ko byakwiriye isi yose. Perezida Neva ntiyongeye kuryama. Hari amadisikuru narayakurikiranye, yakoze ikiganiro kuri RFI, yakoze ikiganiro kuri aya mateleviziyo yose mpuzamahanga, atabaza avuga ko ifatwa rya Uvira rigiye gutuma Burundi buterwa, ndetse akanavuga ngo hari gahunda yo gukoresha abarwanyi b'abarundi ngo bagahita batera Uvira. Ni ukuvuga ngo umunsi Uvira ifatwa, Neva ntiyongeye kuryama hari i Burundi. Murumva ko rero ni ahantu hakomeye cyane. Ku ruhande rw'abirwanaho, Uvira niyo nzira iduhahira iwacu ibintu byose, umunyu, isukari, ibintu byose. Urumva bari barashyize ubwoko cyangwa se communauté yaho plateau muri enclavement, kuko ibicuruzwa byose bica Uvira. Urumva rero ko Uvira ni ahantu hari strategique ku mpande zose. Rero ku byabaye nonaha ndabona kwemezwa aho byemejwe. Nkunda n'uburyo host yabivuze. Hari abantu baje bashaka kwiga kuri uriya rwandiko batujyana mu yindi sije, ariko tubifate ko ari byo, kandi koko niko biri kugaragara. Bishobora kuba ku mpamvu ebyiri.
impamvu ya mbere bashobora kuba barabihafashe n'ubundi iyo gahunda yari ihari yo kuhafata kugira ngo bahite baharekura nk'uko byabaye wari karushize ariko baharekure kuri kondisiyo. Izo kondisiyo rero ntabwo turazimenya kuko haracyari vuba. Iriya muri Afurika ku bari hano hanze bamwe muracyari nijoro ahandi biracyari mu gicuku ariko ejo byanze bikunze haraba za conference n'abanyamakuru. Leta ya Kinshasa ntabwo ari ibintu yacecekana ndetse na muvuma byanze bikunze haraba conference n'abanyamakuru cyangwa se bashyira ibintu ku mugaragaro babidusobanurire neza. Hashobora kuba hari win-win ku bice byose. Win-win ubu Burundi bwemere gukura trade, izo trade zose, izo trade bari bashyize hariya bazikure kuri muvuma, bazikure no ku baturage b'abanyamurenge babaha inzira bareke kubica babicisha inzara. Iyo agreement yo irashobora kuba yabaye kuko nta kintu cya free, ntago nkeka ko dushobora kuba bahabahereye free kuko nta hantu hahenze cyane hari strategique, ariko tubihe igihe wenda ejo birajya ahagaragara kubera ko Neva yaratakambye cyane. Icyo bari kumusaba cyose yari kugikora kuko bamwe babivuze Bujumbura niyo hari airport ya nkuru. Buriya airport ni ikintu gikomeye, turabizi ko Burundi buri enclave, uwabakuyeho airport uba wabarangije. Ikiguzi rero cyose basaba Neva ari bugitange, nimba ari ukuva mu ntambara ntiyongere kwakira ramforo za leta ya Congo, ibikoresho n'abantu, iyo iraba ari win-win kuko Neva nava mu ntambara icyo ni ikintu kinini cyane. Cya kabiri, niba dufungurira inzira abaturage bakabona amahoro, icyo nacyo ni ikintu kinini cyane, nicyo kintu cyagihangayikishije Muvuma. Abayobozi birirwaga babazwa ikibazo cyo mu Minembwe bita abantu barapfuye, kiro cy'isukari kigeze ku madolari 70. So nacyo rero gikemutse, bari abantu bari bazengurutswe bakabona ibiryo bibatunga, iyo yaba ari win-win. Hanyuma rero icyo Godfather atarimo kutubwira n'abantu bakirimo kwibaza ni ikibazo kivuga ngo wenda turabimenya mu masaha ari imbere, niko nari mvuze, ni bande bahajya kubera ko niba withdrawing hagasubira Bazalendo na FARDC turabazi ni inyamaswa, ntago ari abantu, turabazi abakongomani bene wacu. So nibaramuka bahasubiye aho niho hari buba habaye esheke, ariko nihajya neutral force nta kibazo. Kandi iyo neutral force abantu bari gushiramo Burundi ntago buzamo kuko Burundi buri muri part ziri kurwana, ntago rero basubira kuza muri neutral force how kuko bari ni triangle nabo bayiriho. Niba duha force za hariya igatanga amahoro, Abazalendo bakigizwayo mu gihe abantu bari kuri table baganira, biraba ari win-win. Ariko nihasubira FARDC n'Abazalendo biraba ari question mark. Icyo nicyo gitekerezo natanze gaga, murakoze. urakoze cyane Free. Hanyuma Clement. Asante sana, hari akabazo nagize ndashaka ntabwo ndi buvuge igitekerezo ariko ndagira ngo mugire icyo mubimbwiraho. Nuvuga ngo iyo usomye iri tangazo rya Colonel Nanga aragira ati this unilaterally withdraw it's per United States mediation request. Ariko nkaba nzi yuko AFC M23 itari muri Washington, so hari ahantu nagize akabazo. Nuvuga ngo bakoze ibi kubw'umuhuza Amerika, ariko tukaba tuzi ko AFC nta hantu ihurira na Amerika. Nge ndabaza, ntabwo ndi kubabaza, mugire icyo mubimbwiraho, murakoze. Kuko aragira ati kubw'umuhuza United States niyo mpamvu tuvuye muri Uvira.
so nagira ngo mugire icyo mubivugaho murakoze. Igihe icyo nagusubizaho umunota umwe ni uko Uburundi buri muri Washington I think, kandi Uburundi nk'uko nakubwiye bwaratakambye buhamagara isi yose. Uburundi rero bushobora kuvuga ati dore neva atabaza, ashobora kuvuga ati iyi ntambara igiye kuba iy'akarere nk'uko ari kubyitwaza. So wenda impact y'Uburundi ntiturayimenya kugeza ubu, ariko birashoboka kuko Bujumbura na Uvira neva we yari mu mazi abira, kuko nk'uko nabisobanuye. So twibuke ko Bujumbura iri muri Washington agreement, ku bayisomye Bujumbura Burundi burimo. Genda keka ko harimo party y'Uburundi, niko nabivuga, wenda n'abandi bagusubiza. Murakoze. Aho ngaho hoya pe mbabarire po. reka bagusubize turaza kurebera hamwe nyuma. Risasi wagira icyo ubivugaho niba bafite n'ikindi nacyo hari umuntu cyongera. waruhamagariye njye umuntu uri kugaragara umusore bagahamagara. Uko mbyumva ni uko umenye muri iyi ntuza muri mu ntuza ya USA DC harimo ntuza CCLF. So nubwo atari umuhuza direct wa AFC M23 na government ya Kinshasa, but mu rundi ruhande ni abahuza muri conflict zo muri Eastern Congo. Wareba muri ziriya point bose bagiye bagira bifitinga kuba baba abahuza mu nzira imwe cyangwa iyindi, kuko niriya Qatar iya Qatar iri gukorwa, iriya process ya Qatar iri intertwined n'inuza n'iyo muri DC. Ntabwo ari ibintu biri separate cyane, kimwe gipfuye ikindi ntabwo cya functioning. So ahangaha rero biracyari within, kuko muri CCLF muri DC irimo. So nabahuza ndetse ureba ko bavuze ko bazashiraho nanuza na ari aya nuza yo kumonitoringa CCLF muri nuza ya agreement. Sinkumva rero ntago biri kure, biracyariho, kandi Amerika nimba yaravuze ngo bizakora CCLF n'abandi sinabarwana. Donc ni guhagarika imirwano ku mpande zigwana CCLF. Nije nicyo nabivugaho. Ikindi ngenda nishaka nari ndimo nibaza, nari nazamuye akaboko atarabaza kino kibazo, wakwibaza ndetse as for now uko situation imeze uyu munsi wa none, hari ingabo ngo nk'ibaraka ubu turi kuvugana wenda mu minota cyangwa isaha ishize, FARDC wazalendo kuva bahunga bararasana buri munsi. Naho ubwabyo bifite ayandi ma confusion. Urabona ingabo zahunze zose zimanuka zageze ibaraka, nta baziteguriye ahantu ziba, baziteguriye icyo zirya. None FARDC igasahura, wazalendo nabo bagashaka kwizamuiga, bararasana buri munsi warimwe n'Imana hariya muri centre ya Baraka. Ukibaza rese abo ngabo nibo bazagaruka kandi bakaza kugaruka muri Uvira, naho ubwabo bari disorganized muri iyo ntuza. So njye nkumva ahubwo muri win-win situation izi ngabo za M23 AFC zishobora kuvamo zigapuringa zikazamuka haruguru imisozi, wenda zigasubira inyuma muri uriya mujyi ukurikiyeho. Ikibazo cyasigara wenda ni mu mazi, kandi ikindi kibazo cyasigara aba bazalendo n'abasivile bashobora kwinfiltrate bakagaruka ku mujyi. Izo ni concern abantu bashobora kugira. Ese muri neutral force, kuko muri kiriya gika cya gatatu biragaragara nk'aho bari gusaba yuko haza neutral forces. No muri Doha nk'uko nabyumvishije ni nk'aho nabo baza bazisaba. Nagiye mbibona no mu matwita abantu bashiyaneze ko baza basaba ko haza ingabo ziza gukora buffer zone, kugira ngo noneho habeho kudahinduranya intuza amasasu. Ariko nimba basubiye inyuma nanone abandi bakazamo, bashobora no kubisubira inyuma abandi bakazamo bakabikora kugira ngo bibe ntuza akavuyo, bongere ibe reason kandi yo kugira gute yo kugarukamo. Bashobora no kunanone ko mbere yuko bavamo wenda biri ku meza, kuko ntago wabyitse gusa ngo iminsi bageze bafashe ngo nimuvemo. Natwe nabo basora itangazo bavuga ngo okay tugiye kuvamo. No, ni
hari crisis y'impunzi ziri hari i Burundi zarengereye igihugu cy'u Burundi. Burundi nabwo bushobora kwikoresha aza political tool ku meza yo kuvuga ati twarengerewe, hariho crisis y'impunzi. Urumva ni wenda niba nashaka kuba nagaruka nubwo uru ruhande rundi rwari kuye bariya mu rwego rwo kwerekana good faith no kwerekana ko nabo bari abandi botaha. Hakabaho niko impunzi nyinshi baragira, akaba nuko Uburundi ubwayo bugaramiwe ko uri buriya misozi ya Buvira, nubwo abantu bari kuvuga ngo Buvira hariya muri centre hegereye ya Bujumbura, ariko uri hariya mu misozi ureba i Bujumbura bye ngenda kaza kariya gace na gace nkomokamo misozi. Hari amasoko twarimaga mu buryo mwabonaga amatara y'Ubujumbura nijoro ariko kandi mbamubona n'amazu ari hakurya. So mva naho ubwaho nibaramuka bahagiye, so biracyari agatogo. Bujumbura none ntiwavuga nubwo buracyari ibonye iri free 100% unless baramutse bavuze ngo ingabo zisubire Gatogota aho zari ziri ku murongo zari ziriho. Iziri mu misozi se zigiye, kuko ziri mu misozi ziri misozi y'umurenge ntago sinibaza ko zavamo, ibyo tibishoboka. Babwira bari batwirwanaho ngo bavemo ko nabo bari hariya. Abarundi kandi se bazongera bazamuke se baje mu misozi, tibishoboka. FARDC nayo ishobora kutazazamuka ngo ije muri iyo misozi. Kuko imisozi myinshi nuko tuvuga ingabo ziri hano, izinshi zahari nazo zari muri iriya misozi ya ruguru. Izinshi nazo zishobora kubyuka uko bagenda bakora phase zikazamuka mu kwikuramo, zikikuramo zizamuka, kuko bashobora kutazitegeka uzishe ko nta kantoni muri bubeho. Igihe hatabo kantoni rero zishobora kuva mu mujyi zikikuramo zizamuka mu misozi hejuru yose igaragaye Buvira. Wenda nishaka muri plaine zivemo, plaine yose zivemo zishobora Katogota, ariko igihe imisozi yose zikontorora toujours zirakontorora Buvira, toujours zirakontorora plaine, toujours ni Bujumbura aramusagize kiba buruvuze ngo wenda ngo bararasa ko wenda ntibishoboka ko wenda babikora. Ariko still Bujumbura nanone buracyafite iyo umutekano mukeya igihe hariya mu misozi iri hejuru ya muri isheri ya Mitumba habakira ibibazo. Ngiye nkumva wenda ko iminsi iza, wenda icyumweru kimwe kiri imbere ko kiza, tuzareba feze zizaba zihari bikurikiranyije. CSLF izaba ihari isabwa, yaba mu masezerano ya DC n'amasezerano ya Doha. Icyo wenda bagiye gukora wenda ni ukubahatira bose, yaba ari abo muri AFC nabo, kuko pressure iri kuri AFC niko pressure iri kuri Kinshasa. Wowe urabona yuko AFC ariyo yagizeho pressure kubera ko igiye kuva aho iri, ariko Kinshasa nayo buriya nayo hari iyindi pressure iriho mu rwego rwo kuvuga nawe ugomba kugira gutya noneho ukaruzinga ukaja kuri table n'uciye bugufi. So bashobora bose kubahatira kandi kuja gusubira Doha gukomeza anuza amasezerano. Hashobora no kuba wenda kino kintu basaba gishoboka naco ko hagomba kuba dialogue nuza ya internal dialogue ya sensoni bari sensi sabana bakarariya amakanisa y'Abakristu. Ibyo byose nabyo kuri nuza muri phase igiye gukurikiraho nibyo bigiye kubaho. Ntago habaho gusa ngo tuvuye muri Uvira birarangiye, no. Nimba hariho kuva muri Uvira ariko araza nibutangaze bose wongeye kubona kandi bose bapushinze gusubira Doha. Ida bashobora gusubira Doha bigakomeza kubikaja mu nyungu z'abazungu bien sûr, ariko niho bari burori, niho bari busubire muri Doha. Ari gitutu kiri yaba ari kuri leta y'i Kigali, yaba ari kuri leta y'Ibujumbura, yaba ari kuri leta ya Kinshasa, yaba ari kuri nuza AFC M23 twirwane, hari gitutu kihari. So bose bazungu barabashira icyo gitutu, bafate bano bo muri Doha babasubize Doha, ibintu byongere bituze nkuko byari bimeze, ubuzima bukomeza. Gusa nakwifuza aba bavuye mu mujyi nimba baramutse bavuyeho bakazamuka mu misozi, ko imisozi wenda usanga abazungu buriya cyangwa international community ifokasinga cyane n'imijyi kuruta uko wenda ifokasinga nuko mwaba mukomeza, kuko muri za Mwenga ntibavugaga, bagera za Mwenga bafata hafi kugera za hariya za nuza
za Kamituga ntago bavugaga nubwo wenda Kamituga ari ikirombe c'abadage bari bo bafite kiriya kirombe mbere niho bari basaguje cyane ariko iyo bazamutse mu misozi nka kujya wabonaga bafataga za misozi ya za Masisi bagakomeza bagomba bakayisiga bakagera za Minova ukabona pressure ntihari ariko bagera mu mijyi ukabona niho hari pressure cyangwa ukabona pressure yose iri kuje mu mijyi so baramutse aba ruhande rwo kuri forces za FC nabo bakinye ikarita nziza batanguye umujyi kugira ngo ntubashire mu bibazo sanction uko sanction zigiyeho ntabwo ari nziza zibimba ijambo zibima nanone kujya muri sen nabo bakawukoresha mu rwego rwo gutanga mu kuwininga byinshi wenda byari bibagoye mu tutazi wenda by'amasezerano runaka na runaka bakawukoresha nk'ikintu nabo babegayininga ngiye niko mbyumva nako ugana ku musozo bwana Risasi. narangije namubaza akabazo kamwe gusa nta kibazo. Risasi uvuze ngo nka pressure kugira ngo basubire Doha ariko Doha turabizi ko iracyakomeza nta cyayihagaritse so sinumva ikintu gishobora gutuma barekura Uvira kugira ngo habeho pressure yo gusubira Goma ntabwo numvise icyo ushatse gusobanura numvuze yuko bagiye no kubashyiraho pressure kandi bihutire gusubira muri wenda Doha mu buryo butari wenda buri kuri table donc aba international community irashira pressure kuri aba bose babasubize Doha ariko Doha ifite time frame turayizi ukuntu igomba kugenda ishobora kuba premature kubera wenda nyine iyi nuza okay ni ishobora kuba premature kubera kwigizwa imbere ishobora kwigizwa imbere kuko ntago ari fixe ngo ntago yahinduka ishobora donc ni possibility ndi kuvuga yani possibility ndi kuvuga wenda Clement kugira ngo na Patrick n'abandi bari kujya bazamuka bagira icyo babivugaho hari igihe ibibazo bimwe na bimwe twamugani nk'uko hari umuntu wabivuzeho twa Free ati hari byinshi turi bumenye mu masaha ari imbere bijyanye n'impamvu ndetse nuko igikorwa cyo kuwithdrawinga kiribe kimeze ariko uko bimeze kuriya iriya baruwa nayo ubwayo iri strategique kuko irakurura tension nk'uko abahanzi bakenera ngo bavugwe hanyuma abafana babakurikire n'ahangaha iyo ufite attention y'isi yose uri inyeshyamba ukora uko ushoboye kose ukavugwa ukumvikana kugira ngo n'ibyo wavansa byumvikane ntabwo Uvira ku ruhande rumwe ntabwo iruta Goma irimo aeroport Bukavu irimo aeroport Kavumu na Goma kandi kugeza ubu ngubu ntacyo babikozeho ntibigeze bavamo ahubwo hari byinshi turi bumenye mu masaha ari imbere so wenda wakwentervena mu bundi buryo nawe ukagera uko ubivuga ariko utanteze umutego ngo mbivuge cyangwa ngire gute kuko twese ahangaha turi kugerageza gusa n'abakora byuta approche semantique ukareba ibaruwa uko iteye situation turimo niyo pressure no muhuza kuko umuhuza urimo muri uyu mukino n'umuhuza supreme n'umuhuza le gendarme du monde entier niwe uyoboye isi yose so ibyo yavuga buriya yavuga uri harimo abyita ngo ngo babivuze u Rwanda rutarubahamagara no nawe uri umuntu uri sage ushobora guta ubona icyo Amerika ishaka ugakora mu buryo tukabikora en avance so Patrick umwanya ni wawe hanyuma urakurikirwa na Turino then Joel. Asante sana waja mbere Patrick. Urakoze Abe kuba umpaye umwanya nk'uko wari ubigarutseho nagira ngo nanjye mvuge gatoya uko nabonye ino baruwa ntabwo nifuje kugira comment nyinshi nshyiraho kubera yuko nk'uko ubivuze ngira ngo twayiha umwanya kugira ngo tuze kumva ibyo ibiyikurikira kubera yuko hari byinshi nabonye bisa nkaho bidasobanutse neza cyangwa se bitanga umucyo ku bimaze iminsi bihari
Jyewe ntabwo iyi ntambara iri kubera muri Congo navuga yuko nayikurikiranye cyane, ariko byatangiye kunzamo cyane kumenya ibyayo no gukurikirana ibyayo, navuga ngo muri uno mwaka ndavuga nti kugeza aho byabaye ngombwa ko mfata umwanya ndavuga nti reka njye gukurikirana ibi ngibi bya Washington Accord muri Washington DC, ejo bundi abarundi bajyayo n'abakongomani. Mu by'ukuri nabonye yuko according y'ibyo nabonye n'amaso yanjye, nabonye yuko haracyari urugendo rurerure. Sinzi nimba hari abantu bari kuri ino space twari kumwe muri Washington DC ejo bundi, ariko urebye uko hanze hari hameze, uko imbere hari hameze, wabonaga yuko ibijyanye n'ibiganiro, uburyo bikorwamo n'uburyo hanze abantu babaga bameze, wabonaga yuko ni nk'ibintu byo kuzuza umuhango, kuko nk'abo twahuriraga hanze bavugaga ati yaba nk'abantu bo muri M23 bari bahari hano, byari kuba ari ibintu bifite ireme bitewe n'ibiganiro byavugirwaga n'uburyo abantu bamwe niba ari abanyamurenge bari bahanganye n'abakongomani hanze, ibyo ari byose bamwe mwarababonye. Wabonaga yuko haracyari urugendo runini. Wareba wanaganira n'abakongomani, yewe ntabwo numva iringara, yewe nta n'igiswahili nzi, ariko igifaransa gikeya nzi wumvaga abakongomani bari very rude ku banyarwanda, ugasanga hanze bari kugundagurana n'abanyamurenge, ariko ukabona yuko kuba abantu bo muri M23 bataje muri DC, ntabwo abantu banyuzwe. Nk'ubu ngubu njye numvaga yuko iyo baba bahari byari kugira umurongo cyangwa se igisubizo kinini bitanga. Navuga yuko nk'ijoro ryabanjirije ibiganiro, ahantu perezida w'abarundi Ndayishimiye twaraye muri hoteli imwe. Umunsi rero sinzi haba imirwano, wabonaga abantu bahungabanye, yaba ari abamurinda ukabona babuze amahoro, ukabona ntibatekanye kubera ko hari ikibazo cyari cyabaye. Ndetse navuga yuko Wavuze mwari mwahuriye he? Washington DC, Oh, okay, got you. hoteli Tshisekedi n'abari bamuherekeje barayemo nayo. Twagerageje kujya kureba mood yaho ukuntu imeze, ariko nabyo wabonaga mu by'ukuri ukuntu hari hameze, ukavuga ati ntabwo byoroshye, kubera ko habaga hari akavuyo, hari abantu ubona bateza akajagari, ukavuga ati n'intambara niyo twavuga ngo M23 itanze amahoro, wabona ko urugendo ruracyari rurerure, mu gihe leta itabasha gusekiriza ikintu kijyanye n'umutekano muke gihari, ku buryo navuga ngo kurilayinga amahoro aturutse mu banyamahanga bizakomeza biba ikibazo, kubera yuko hari impamvu nyinshi abantu barwanira siritu cyane M23. Simvuga yuko ntifuza amahoro ku bakongomani by'umwihariko, ariko mu gihe navuga yuko hakiriho ino leadership itabasha gustabiriza amahoro muri Congo, biragoye ko yazaboneka. Ikindi ndi bugaruke ku wigeze kuvuga ngo M23 kuba ishaka cyangwa se nk'uko bivugwa ngo withdraw muri Uvira, urebye historically muri operations zabo, ubona yuko ntabwo ari ubwa mbere yaba ikoze izi withdraw, yagiye izikora kenshi ku bantu bagiye babakurikirana, ku buryo numva yuko
byanabayeho bitaba ari igikuba, ahubwo nimba bibayeho twatekereza uburyo ki impamvu zaba zabiteye, niba ari impamvu zifatika, ko njyewe mbona yuko ibyo byose hashobora kuba hari impamvu ikomeye yabayeho, ahubwo tugatekereza ku mpamvu yazatuma bongera noneho kugaruka nk'uko byagiye babikora, ugasanga bongeye bisubije bya bice bigeze bavamo. So ubwo rero reka dutegereze, ariko navuga yuko kujya muri DC byamfashije kumenya byinshi ku bijyanye n'iyi ntambara iri kuba muri Congo. Harimo abantu twagiye duhura benshi, bamwe baba hano kuri izi social media, tukaganira bakansobanurira byinshi mu bijyanye n'izi ntambara ziba muri Congo. Murakoze cyane. urakoze cyane. Ndagira ngo mbwire honorable Godfather, mu kanya ndaba mbakurikira ndi mu gapoze, ariko mbere y'uko Godfather agaruka cyangwa Sniper, nagira ngo n'ubundi dukomeze dusangire ijambo, hanyuma nyuma ya Patrick Turino, ngira ngo niwe ugiye gufata ijambo. Joel Museveni ndabona yamanutse. Turino wafata ijambo. Urakoze Abe, ndetse na host na co-host. Ngira ngo icyatumye space iba, hari impamvu nyinshi zitumye iba tukaganira, ariko ni kuri iri tangazo ryabaye nk'igikubagaho ryatunguranye cyane, kandi ryanditswe nkeka mu rukerera rwo muri Afurika. Nawe impamvu ryadutunguye kandi ryarigeze no kubaho, kandi byo withdrawing ahantu M23 yafashe ntibyaduhungabanya cyane nk'ubu nyine. Ngira ngo impamvu nuko Uvira twa tukirimo duserebura twishima ko yafashwe, yabaye libere, ariko bitararenza iyinga rimwe cyangwa icumweru kimwe mu rundi rurimi ikaba basohoye ririya tangazo. Icyo turi gukora, turi kwibaza impamvu yo yabiteye. Njyewe mbona ari pressure nk'uko babyanditse mu itangazo y'abamediator cyangwa se Amerika ku butakambe Free Africa yabivuze bwa Barundi. Nk'uko iyo ureba Uvira n'ubundi cyari cyaratumye batinda no kwifata, si ukubera intege nkeya, n'ubundi yari strategique cyane, kandi ikaba umujyi ni mutoya kuri Goma na Bukavu, ariko kubera ari mu marembo y'ikibuga cy'indege ndetse n'umujyi mukuru wa Burundi, ndetse na ari wo mujyi ikibuga cy'u Burundi ukoreshwa na leta ya Congo mu gusupplyinga nk'uko Free Africa bivuze, ndetse n'abacyancuro uzi ko banyuraga kuri Goma ariko bamaze kubafata, ubu basigaye bakoresha hari i Burundi. Murabizi ejo bundi indege bamanuye abana batwirwaneho bayirasheho, iragendesha kugwa muri Tanganyika. Ngira ngo izo zose zahagurukiraga i Burundi, hari Bujumbura. N'ubundi abantu bibazaga uko Bujumbura igiye kubaho ipakanye na M23 twirwaneho, arakuri imipaka aribyo zateye inkeke abarundi na leta y'u Burundi, leta ya Neva. Ariko kandi tugaruke kuri ruriya rwandiko cyangwa se kuri ruriya tangazo AFC yanditse. Njyewe nashimye ikintu kandi cyankomeje, ndafite n'ubwoba, nubwo tuvuga ngo birababaje ku ruhande rumwe nkatwe abafwasi cyangwa se abemera ko irakoze ibaho no kurengana no kwicwa no gukorerwa amabi, kuko hari n'abandi tuvuga ururimi rumwe batemera. Tugarutse kuri iriya lettre, hari aho basurinye banditse ngo trust the process. Ariho nunga mu gihe Africa yavuze ngo birashobora kuba ari impamvu ya M23 bari turwaneho bakoze kugira ngo noneho bereka amahanga ko bobo no kuba boretera no kuba kubahiriza amasezerano bishoboka. Ikindi nitegereje, iyo leta ya Congo, guverinoma ya Congo
biza kuba wenda yari bifitemo presiyo cyane, twari kubyukira ku matangazo ya ba Muyaya, twari kubyukira ku rusaku rwinshi, ariko ndakeka ko nahoze ndeba no mu kanya ntabarabivuga kuko byatunguranye. Ibyo rero bikanyereka ko M23 ishobora kuba yabikoze ku mpamvu zayo bwite kandi zizoba nziza kuri twebwe tuyishigikiye. So abantu boye kugira ubwoba bwinshi kuko kurekura kariya navuga ngo na agashori bananditse ngo ni Siri, Uvira Siri, ntago bavuze Uvira zone, hari wabivuze neza, n'uriya mujyi wa Uvira bagira ngo baprotege Burundi, Bujumbura. Murabizi yuko hahungiye impunzi nyinshi, hahungira abazarenda, hahungira n'ibiki, ubuzima bwabo bwari busanzwe ari bugoye, none kuba bawufungura mpaka bakavimvira n'ubundi hoba amapfa, kandi Burundi ga ni igihugu kandi gifite abagishyigikiyariye kandi badakunze M23, turavuga ibihugu bya Europe. Kuba bobwira Amerika ati dore Uburundi buraba atake, ikibuga cy'indege ntikiba sekirize, M23 hariya, nabyo birashoboka. Ariko kandi hari umuntu wabivuze neza, kuba M23 yakwikura hariya ikazamuka muri iriya misozi, aho ngaho naho ni sawa. Ikindi cya kabiri nuko yasabye, harimo a condition ke tuza kubona ingabo ziri netre ziza kurinda abaturage abo twaharaniye kurimera, bataza gusubira kwicwa no kuguma gukorerwa iyicarubozo na wazalendo na FARDC n'interahamwe n'abarundi. Murumva iyo condition n'iyo process ishobora kuba ndende, igafata igihe, ntinubahirizwe ku bushake nk'uko M23 ibishaka, hanyuma bigakomeza nk'uko byakabaye, nk'uko byari bimeze. Muribuka abarikari twayitanzeho urugero, nufasha abantu benshi bayivuga, ni ahantu hari ibirombe bikomeye kurusha Ibuvira, ndagira ngo Ibuvira nta n'intoro zihaba, sinzi, ariko izanumva muri ya misozi ariko ntiziraba exploité, ariko barikari ni ahantu hari ibirombe. Amahanga yose yarashize amaso, barahafashe barongera basubirayo. Dore ko dufite n'umufatanyabikorwa utazi kubahiriza ibikorwa, ariwe uyu perezida wa Kongo Gisegeti, akenshi adufasha arayica kugira ngo adufashe gukomeza. Ikindi mwibuke ko bakimara gufata Ubuvira batararuhuka, ingabo zahise zikomeza za M23 twigwaneho, zikaba ziri Makobora. Iyo nayo njewe nabitekereje nk'indi mpamvu bari bazi ko bazarekura Buvira cyangwa bazandikira itangazo. Ubundi ntibanayirekuye, ni itangazo zo gusa banditse, twemeye kuba tworekura Uvira a condition ke Uvira yazamo ingabo ziri netre zo gusekiriza. Biracyari nkuko umugenzi wacu yabivuze, tubihe iminsi, tubitega amaso, ibintu birashobora guhinduka. Turi kugira ama hypothèse, ama analyse y'ama hypothèse, ariko mu by'ukuri byo tuvuga numva bifite ishingiro kandi biraza guhinduka mu minsi, kuko sintekereza ko M23 yobyuka mu rukerera igafa kwandika kuri gusa bitunguranye muri kuri pressure. Niyo hoba pressure, hoba zakabaho na negotiation cyangwa bakabitanga mu bundi buryo. Iyi nje ndabona ari strategy ikomeye, ndetse ribuze kutugeza ku nsinzi ikomeye yo kuba Uvira twoyigumana igihe cyose nkuko Bukavu na Goma bimeze. Murakoze cyane. Murakoze cyane, agaboneje ukurikiye. Ndabaramukije bwa mbere mwese, mwiriwe kubo bwije, abaramutse kubo bukeye. Rero uno rwandiko ndareba nkabona rudakwije ubuziranenge, uko ndi kwibaza inzandiko nyinshi za M23 ko zahora zisinwa na Lawrence Kanyuka
nk'ushinzwe communication muri AFCM 23 icyo ni kimwe ko nawe Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.